ए सकिन्छ हौ डिभिजन 1 1 डेमा हो के 1 डेमा अलिकति एक दुई तिन गेम हारे पनि 1 डेमा 4 घण्टा खेल्यो भने चाहिँ मजाले सकिन्छ ब्याट्री पनि थम्बनेल गाइज उयो एआई बाट हो के यस एआई हो स्ट्रिम एलिमेन्ट्स एआई हो किन अफ गर्नु हरेक चोटि फेरि भन्नु पर्यो रे सौगात श्रेष्ठ ब्रदर के हो भन्दाखेरि स्मार्ट असिस्ट चाहिँ तिम्रो एआईले तिम्रो कभर गरिदिन्छ क्या सबै कुरा होइन तिमीले आफै खेल्ने हो नि त गेम तिमीले सिक्दैनौ क्या धेरै कुरा स्मार्ट असिस्ट चाहिँ नआउनेहरूलाई चाहिँ यस्तो बेला उडाउनु पर्छ यस्तो बेला यस्तो सर्ट हान्नु पर्ने छ त्यो सिकाउनको लागि मात्र हो अनि भर्खै 1099 पुगेर 51 मा झऱ्यो त्यही फेरि बल त्यति छोड्दा हुन्छ 7055 ले त पुग्छ केही गर्न आउँदैन सुट अनि बस मात्रै गर्न आउने रे बिस्तारै सिकिन्छ टक स्टम ब्रदर बिस्तारै सिकिन्छ है नेटले गर्दा के भन्दैछ न वान डे होइन वान स्ट्रिममै पुगिन्छ त्यही वान स्ट्रिममा वान डे भनेको 4 घण्टा भन्न खोजे त्यही त 1700 पोइन्टले गाह्रो हुन्छ सन्जु ब्रदर के सन्ज म त रोनाल्डो निकालेदेखिबाट खेलेको छैन अरे के को निका केमा अस्ति नै त्यो रोनाल्डो आएदेखि वाइ के हो गोल हान्दिन्छ त बेटर नट टु प्ले यस बेटर नट टु प्ले स्मार्ट असिस्ट इफ यु वान्ट टु लर्न दिस गेम डङ कस्तो छ That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. मेरो प्लेयरलाई कन्ट्रोलमा देख्दा चाहिँ खतरा ड्रिब्लिङ गर्दा तर मैले के हुँदैन रे एआई भन्ने त खतरा भइगयो नि गाइस एआई त उही कुरा नगरौँ न अनि गेम कसरी भन्ने हो बिस्तारो प्र्याक्टिस गर के को लागि ब्रदर मलाई किन इन्स्टामा मेसेज गरेको थियौ के को लागि गरेको थियौ भन्ने कुरो हो त्यही हो टाइम आउट खान्छ म त्यसमा त खासै टाइम आउट खान्छ केटाहरूले हाइट खान्छ वायात कुरा नगरौँ के यहाँ मेसेजमा कमेन्टमा गाइस क्रेज चाहिँ इन्क्रिज भएको छैन होइन इन्क्रिज हुँदैछ गाइस हुँदैछ इट टेक्स टाइम नि त यो गाइस अब यस्तो हो नि त यो सोलो गेम हो त्यही भएर के स्किल्स चाहिँदैन गाइस टु विन गेम्स यु डोन्ट निड स्किल्स है स्किल्स चाहिँदैन यु डोन्ट निड स्किल्स टु प्ले गुड यु निड गोल्स त्यही हो जसरी हानि पनि गोल हान्नु हो के लास्टमा And here's Isak out to the right. Now this could be a chance. Nepal really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Hernandez. Oh, that is asking for trouble. Now the delivery. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defense and keeper. Aim is not assist manual better होला नि. Yes. म्यानुअल बेटर छ पेड पुसको लागि मलाई मेसेज गरेको थियो तिमीले स्किल्स खेल्दै भएपछि सिकिन्छ अरे आई एम अ गेमर ब्रदर पहाडी ब्रदर आई एम अ गेमर मेरो प्रोफेसन यही हो अहिले आई प्ले गेम्स And it's Hernandez. Van Dijk is a man so notably robust and resolute in his defending. And that pass is somewhat less than ideal. Nepal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Griezmann. कस्तो ढिलो चलेको यार जहाँ अब पास पनि It's loose here and they'll want to reclaim it. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team... Now it's Batistuta.
Tries to play it through. Oh, he's found support out wide. And it's Bellingham. Oh, shooting chance! Oh, what a mistake. In he goes again! It's in! And there we have it, the two-goal cushion. नेट चाहिँ के हो क्या यार He understood what was needed. दाइ मैले कोइन जम्मा पार्दैछु प्याक ओपनिङ गरौँ के गरौँ रे जम्मा गर न जम्मा गर कुन प्याक ओपनिङ गर्छौ र के रे हाम्रो सक्षम ब्रदरले I don't think he could believe his luck. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. नेट इश्यूज यार कस्तो नेट इश्यूज आउँछ यार Charge down the left. Mateus. Oh, this looks sharp. Can he get it through? Griezmann. थुक्क Not offside that time. धेरै र्याङ्क पुसको मेसेज आयो भने मलाई फर्क ढुक्क 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 मेरो नि कोइन त जम्मा अहिले जम्मा गर केटा हो पेड फर पेड र्याङ्क पुस मलाई मेसेज गर मेरो इन्स्टाग्राममा को अगाडि गेमलाई कसरी यस्तो हो प्रो प्लेयरको लागि आफू पनि प्रो हुनुपर्छ क्या गेम बुझ्नको लागि है त्यही भएर आनन्दले खेल्दै जाऊ सुरुमै कम्पिट गर्छु भनेर हैन क्या सुरुमा सिक्छु भनेर जाने हो क्या मान्छेले जहिले पनि They need to keep pushing, keep imposing. Don't leave the door open for the opposition. यसरी गोल नि खाइन्छ भन्नु नेट हेर न अनि नेट वान उइसमा चलिरहेछ पानी पिउने पैसा दिनुहुन्छ म दिइहाल्छु नि यो त होइन उसँग त मैले अफिस टिम हानिरहेको हुन्छु उसँग खासै किन्न हानेको भन्दाखेरि And we're off त्यस्तो again. म्याचेसहरू चाहिँ गेम अड्किन्छ क्या I think they have to be मजा positive आउँदैन despite the हामीलाई scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. के भन्छन् So केटा हो attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Son Heung-min. And here's Isak. Isak really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. कमब्याक हान्नै पर्ने भयो गाइस Van Dijk promptly onto that, and that is that. And he welcomes it in. And यस्तो Chen छ pulls up a sensational save. सर्ट पनि टाइममा हान्दैन यार Now it's Batistuta. आमामामामामा Aims beyond the defence. He's had a shot! Oh, that's fabulous! A finish right from the top draw. And they are वर्ल्ड कप tearing अब the opposition apart उयो here. एक्चुअल वर्ल्ड कप Simply चाहिँ अब हुँदैछ breathtaking stuff. Stylish in the extreme, a delicious goal. ए म एकैछिनमा हेर्छु ल विवेक ब्रदर The एकैछिनमा ल technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. जसलाई पनि पेल्दिरहेछ यार के भएको Barcelona यो find a position of real strength now. Now it's Eto'o. Now it's Griezmann. Knocks it into space. He's found a way through. Real chance! Really well taken goal. भन्दैछ हजुरलाई मेबी फ्युचरमा A हुन real सक्छ wow moment. Yeah, he Let's gets hope, top let's marks hope. for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. यस्तो न्युज सुन्न पाम हैन केटा हो So, just a consolation, or is there a way back from here? And here's Isak. Griezmann. Now it's Eto'o. He's picked his way through. Mateus. That is good strength. Lahm delivers. And he's taking no chances there. Expertly cut out, really nicely done. Can he get on the end of this? And it's been played through. Oh, they could break here.
Passing is crisp and sharp, and it's made its way to him. Tries to pass it through. Played back in. Can he finish? Oh, take खेल्ने जस्तो खेल्छन् पिएस तपाईले ट्याग गरे किन मैले स्लो ए पास मात्र हो त किरण Well, भाइले that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. A killer pass, perfectly delivered. दाइ मिनिमम कतिको इन्च अराउन्ड 10,000 त चाहिन्छ गाइस टु बी स्योर सक्षम ब्रदर 10,000 त चाहिन्छ So time for change. And Eh. this one has been on the cards for a little while. लेट्स सी We have got ourselves a game here. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. He's having a shot! He's got a goal! There seemed no way back. But Let's go, they guys, let's are go. level. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit. He's had a shot! लेट्स गो बडी भएन ठिक्क भन्ने हो किरण भाइ भन्न चाहिँ In the day, this could well be it. It was सबैले cancelled, लाइक गरौँ है it गाइस was लाइक गरौँ है theirs, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. ओ Mistakes D2 प्ले कसम in हुन those थियो है areas are very अब punishable. लेट्स सी ट्राई गर्ने हो And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. लेट्स गो गाइस That's लेट्स just गो as the manager would नाइस have seen कम it, ब्याक an के भयो impact मेरो sub. गएको हो र हामी नै खुसी हुन्छौँ न त्यसरी स्पोर्ट्समा हुन त हो ब्रदर सुदीप ब्रदर लेट्स होप सो वी वन गाइस वी वन भनि लोमे राख त्यो नै हुन थियो तर मजा आउँदैन है खेल्दा त्यसदेखि ए केही छैन गाइस केही छैन हैन ओपी कमब्याक हैन त कमब्याक ओपी थियो नि गाइस हामी गोल खाए पनि गोल हान्छौँ नि नाच्य न हामी कहाँ यति सजिलै विन लिन सजिलो छ त गाइस यार क्लोज लाई नै थाहा हुन्छ के यस्तो बारेले हो तर कसम हो